News analysis ta मैं मतलब actually hello and welcome to Notice window इकोगी TV channel जे ना संदोक चबा मरो पाव में आमा अदेगी social media के viral sing अदेगा international मुझे national news ता करम करम मरो पाव सिंग और की बगे है बतो मको दाना नहीं ना बगी तंजादुनी नसिक expert ने लिंक्शन बेरी बेज़ मनी बगी संगनायर बस social activist Dr. Kiran Yendrembam ने आई तामो तराम डॉक्टर का कुनो बच्चे From Miraj. Thank you very much तामो नसिक की मपुंगोई ना international news tadi Manipur news se ngasi gi oina yaw dre the national news ta business standard the week newtv India today amaso Indian Express ta mapung oina yaw ri baze Manipur hauji Bangladesh thoiba Iran sin maram or kana Manipur influx sing sangak pa yabagi aki ba lei haidana Manipur chief minister phone ki wa phone mo ko tawri aduga cookie insurgent group sing in marakta no mai kamna bada mi hum si have sini NDTV ki headlines oina pau piri aduga Manipur gi minister ama masagi knowledge yaudana house committee di awala me have si na India today gi pau mo oiri masina maroiba ekoi national news pick up to ba pau sing tamo ahan baze ngasi gi oina Manipur gi paper sing gi maroiba pau sing si Pong from the house the bidding ibo biga launa gre opposition members in the house to mapan thok re haying the session yauro haram de I was headlines pong from the headlines ni China Express the lebak issue khana si ya de haidon opposition wa out togre adu ning thoka bagi session yauro dori have in the China Express ki headline oiri aduga ama to headlines ama dana cookie misal kapna bada mi marif sigre khana sok have se ju maro pa oiri narol thodang da assembly the laipak ki chokna ba khana se pakhum leite ma from the yena roisi habsina ekoi chief minister gi warol ni masi na thon na harol thodang gi headline oidi amuk huyelan pauda Manipur gi wathok ki oration purakna ba pukhatcha ba wafam tabidravadi mifam yawro gi kari mathau tari ba gi bobi aduga athau bai pai pusin ngakpi rama Manipur kai ba tumba tare mi pai ba gi prime minister unaraga oration purakna ba warep losi haiba private member resolution pocket pada ayaba pirak tre MLA Ranjit masina headline oiri nakalamromda maitei landarakpa cookie maitei landarakpa cookie kolai pai ba masel hatok nare village volunteer ahum adu UKLF ama sire adu SS Hawkut kina yumai thakre hebo ahum chi yauri Isel Express da Congress ki MLA sing assembly mi from yauri dori habasina headline oiri mapung oina ekoi ki tamo asigi pau gi top headline se Hozur Chathariba Tarag into Shuba Manipur Legislative Assembly Gitar Shuba sitting Zigi the Tolakwana political development. How given to Mikaran is Congress sessions or Matunda, Makoina, Moruina demand of Posa Anini Amana, Prime Minister Unanabagi the private member resolution. Kakmoina proposal of Moni Pukachara Masi is a resolution. Losi Ade, Masi is the agent had the speaker happy that they have a pen the Vigi Kolomagoloina, Tongan, but exclusive over session Amada, sessions in the sitting Amada, Manipur issues, Kanazi, Havigi Wapamaga, Anisi, except Torokte Havigi the Mag, Assembly, Makata position, Yaw Havigi Philips, Congressional Lord Havis. Congressional Lord Havis, the Congress MLA Mangasi, Kaktani opposition, MLA in the lady was the opposition MLA. Singsi Congress ke MLA singsi represent oribani Congress ki khongthang si tamo kamai yingbi tasena Miraj democracy lewa amoina India da Manipur su tilurom ni 1949 tin grabni na koi democracy ki phajaba wahan thok haibase koi ruling government ama leiba tagri akan bo opposition leiba mathau tai haibase masi ai khoi katana haiba natra malembu yanar wafam amani tasena lewa amagi thabak thogai puriba sing mayam aduga legislative assembly Manipur gi legislative assembly de yauriba MLA sing minister sing mayam sing sigi pot sing sigi achum ran nainabam aduga aphapata nainabase ai assembly ki floor da nainaraga praja miyam gi oiba lawmakers sing law semaga lebak miyam gi yaifana batabak tobai se hauna sane adubu Manipur context puzala yengu matamda ai opposition gi kaino si miyoi manga khatang oibna yam sonu judum ui miyoi manga jina phaja phaja pot mayam ama dum Pukatpa Praja Miyam Natari, Adu Manipugi issue, Sahimaga Makai Pazala Kadroba, Sahimaga Tamanga, Mapung Paro, Trukjangla Kadamatam, si forward the Huziksi. I quit Chap Saba Warushinama, Masi, one talk later and I see what the law, Kongi Mamsina, Praja Miyam, the Gipida, opinion Mayam, abuse Mayam, Singsi, Amata Tabi, the Badona, Nasidum, we Aduga, Equimamanga, Watoksi, Tolopodi emergency session, Kobu, short notice session, Tauraga, equation, Praja Miyam, but what if Sing Lobby, you have a Singsi, Mamang the Pungive assembly, sing the Su, Equator Singna.
aham mafam gi matam da obituary reference kra pi ra kan da dum lotion gi ba minute ni pa ni tara ni tor ga trama tor lotion gi ba pot ama ani shu boda mu ekoi gi suspension of operation da lai ba ku ki lalo bo kangu gi su sing si masi gi pot sing si chana ba yar ro ha na manipur state government na masi hando adaw ni na lo gi warep amuk ngarang na han gi koi gi opposition gi keno na MLA oi ba ha na minister so ranjit na pukal aga to matam da honorable CM na adum still huji bok chane re na khomak pa aduna assembly se lori ba warep se kai no assembly da khana ga do pot kai no assembly da kari khana ga do ri natraga leiwak ki obi issue khana ba matam da leiwak ki oi ba first priority ona kari khana ba mathau tai ha ba pot sing asi praja sing asu uba phangtre assembly phamba gi wahan thok leitre ne khoju lowi aduga som da amuk akoina opposition amadi ruling gi ani gi ngasi gi khunar ai ba khabar sing da heading ka ba si opposition amadi ruling gi ani gi mapan amadi manung da leiba chele ba isel sing adu mapan da khabar na su pura oina puthoga praja sing da sigi maram ne su pura takpa ngam da ba aduga amuk su opposition ju magi tobum thopo role responsibility lawri na praja sing da ulibra na traga na ngasi gi government asina ta seng na hujik lai ba pot se ai emergency mak lok thok tra su manung da emergency du lai ba dagi government si maming te go na hingal laga thamba man bo na thamma kan da ai assembly gi si maming go na phamal la kan da assembly si da ai lewak miyang go ba issue miyam khana ba si khana na ba gi tanja ma EPP drabra mapan dagi ai gi tharak pa chabi na yam na kan gi dana ai swai da madugi potsing do chana ba yaroi do mami lai ba dagi ta seng na masi gi pot si adum yana yana ba ai matam sang na tarik trying thoi bo aroi bo ram gani mani do kana mi se assembly si gi economy trying to pam ni hai bi gi maji gi potsing si man tram ri do loi do trying to loi do maji trying to loi bo ram gani khale na ko adu ta ga di aroi bu mi ki mi pam yaro roi kana masi wa o taw gre hai bo potsing se ai kharam na dum ire mayam mayam opinion je tar kan da ai ju praja sing si karam bada kana da ai kana na hai ga thaja do no kana na chum do no ai je bo khang da puram la e de ai walk out taw gre bo pot se congress na maji khudong chabong praja gi sentiment lo no ba taw ne khomak pa somna kan na masagi adugum ba lobom thok thodang logo ba haibam thok thang go sing do thamaka tabi dre haibina mara thokhi bina haiba somda na mu among hai sumba mayam sing se ai ngasidi relief phangdana leire ai sumba thoiba conflict sigi waroshin ma poraktre aduga for end of justice masigi amicable solution ama porokna ba hona ba ngasi wa phangde haiba je somda ruling ga opposition ga ni je wakhal manadana dum u potuna ai ta chengna haigdi waroshin si poraktra bra haiba pot am khak lai ana sumba mayam tholok pa se chengna haidi assembly gi wahan thok si leitraga di ai masigi pot si ju praja singi laibak thibini praja singda ngasi thengnari ba awa ba kai dongoi da ku oyena khali chwai jane khon ngasai koi anchor na miraj na pabi ju yaw gi do koi ngasai gi koi house ki committee na masa khangdana hapchala me na koi gi koki gi minister ma oi hoi hojiki congress na walk to gi wafang je masi da kedong puk thaba kadaw area kitang leiri maran da ano ba manipur chief minister so wafang khara phung thora bani da pung na masi da media briefing biri basi congress ki CLP leader koi okram ibo be hana gi chief minister amasung congress ki senior leader ki Kiran Yendrembam makoi ni na media briefing si bibani moina han bagi je koi oibu bina pi ki ba media briefing si da in lokajara kanda oibu bina pi ki ba media briefing si da mapung ni yauri ba je hojik tha tara manga chansel irang ji warushin ama masi lotion bagi warushin ama lakgi film ji udabani na adugu masi da external aggression gi element mayam ama masi da foreign element mayam ama yawe harabani na masi gi wafam ji central leadership ka khanaru ji mogi wari sanaru ji and especially prime minister gi level da ko discuss tawraga masi gi warushin ama program bona ji habagi initiative amo ina masi gi private member resolution ji pukhalapani habani congress party gi miyeng dagi prime minister unana bagi step ama pursuit or possess masi one thok se tamo kari wen ubige somna kanda masi wahan thok se koi state governments na kem ta thabam da tawdana leire ha bisi prajam yam no ubuni na center da su BJP over state su BJP oibuni na center gi moi high command high tare koi gi moi gi londa koi gi political parties institutions sing gi londa high command sing gi wadu taning bo oigane ba kari no makoi na ngasi bok to phongdok ta na even prime minister na home minister na makata na tha mani gi mamang da koi irang thoki ba tha mani matung da lakki da ngasi bok lakki do potu da even makoi gi ruling MLA mayam ama minister mayam unana banjan jan sin ba kota ngasi unaba phangdan leire haibidra masi una jai borom gani swai de khoina haijening na khoina laingak te yauri basing opposition ruling leba kangu sing nang pham thado nang to osi to haibagi right ti khudum bitlo bai khoida leite adu praja sing ngasi pendrabni na makhoi sungba phimda la agadi makhoina lawgada decision amadi chap chana khoi gi ta seng na haragadi assemblies da lawraga su lawra kanda praja miyam da phirep da khongan ba chumme swai de opposition gi ibobina hai na taga ranjit hai na taga opposition leader megana hai habagi wafam tokse mira swai de swai de ni koina opposition amadi ruling hai ba poto thambiro no manipur praja miyam gi mihut ni na koi kari ba na koi humpu da makoi tarana mi chen oigraga su lemonu yang khai do maridra out of that 50
majority se koi mitai community ne hariba natraga sigi support mi nifuna ore halai potuna masi wari amu lobungam da bhaibsti yam laibak team ne duga miyam ge oiba mihut sing se matik chaba mihut leitabra haina question mayam swai lai posen duna swai da hangnaba awai kung posen leiwa ke issue du tawsi haba yadraga de makoi manga do aikoi thabak oina masi pose tawsi yadramni aikoi uji MLA oirubugi kaimta wahan thok leitramne koi MLA gi potse phamje tokthoga praja miyam gi ihong malte koi yaure koi resign tawre haibadi kari gi makoi manga di kari gi ngamdagi haiba question am laeba swai da ina haning makata na ikoi gi opposition ki senior leader mo oi ba haiba tare hoji congress party ki senior leader mo oi ba Kiran Yendrembam tham gi wafam je magi media briefing je point yam yame maroi ba point me am yauri maroi ba point sing gi manungda mana mapung oina prime minister unabi khongthang sida mahna palli ba sei central leaders sing nang asi foda nganga iba Manipur gi issue sigi matang da nganga iba masi gi horokfam sigi matang da nganga iba version sing ji yam inconsistent oire ada contradictory oire amukna ama hai habi gi mong ni mamang da ikoi gi aina ko tawjari ba je ikoi MLA Kiran Yendrembam gi wafam sini Home Minister na mamang da masi external ikoi gi aggression haigadra mamang da leiba mapan gi mitok ma ma illegal immigration gi question jina ohelak pani haibagi wafam mamuk thamgre masi gi ruina na high court ki ruling amagi makha tarakpada eko rally gi machit kiba madu gi hor pani haibu wafam mamuk leigre madu gi makha tarakpada masi ethnic conflict ni kangrup mani gi marakta thokpa issue amani haiba si so eko gi parliament house ta union home minister thangdi ba leire masi gi inconsistency mayam je eko Manipur gi leaders makai sina convince to ngamdrabra ngamdaba taragadi aikoi punna decision mo loraga masi convince tong lobo na saibage wafam do dumai thame masi tamo kamai yengi masi gi aikoi Kiran Yendrembam thamkri wafam je tamo gi yeng da kamai yeng masi Kiran Yendrembam thami wafam je assembly pukhalaga thambo so media briefing pi borga so masi prajamiyam aikoi na sudum thamma lak wafam neba union home minister na parliament na thamgi wafam da particularly aikoi gi illegal immigrants mai marom da gi changchalak pa yawiba armed militant group sing na thon ba pot ni haiba pot se dum mamang da mana pan gi ba leirabani ani subada 𝐍𝐄𝐖𝐒 na anirak palki ko magi mifamani da Seoul da ma amadu mafam do ai ningjam utok tre aduga amuksu Manipur gi governor orimba hojik oibanda mamang do imbe koi madam na so pangre magi function amak ta madu intelligence ki report ki matung ina ne na madu gi pota pangiba mayam leire ba particularly my maron changchalak pa kangu sing thon mane hai pot se sigi mayam je leiter gadi external aggression internal disturbance leibata gadi emergency provision ki piri ba Indian constitution ne piri ba article 352 and 360 poki manung gi provision sing ji kari hoji fobuda sahi ama makhai changchala ba phajala ba pot se bok ngasi kari gi damakta masi apply to dabno haibje achauba question am le aduga constitution gi final interpreter of the constitution of India kana no oigani hai kanda Supreme Court of India no oigani haire fare adu tagri Supreme Court of India gi chief justice or DY Chandrachud na irang ji tholokpa horokpa tha ani hungi manung da hai greba there is total constitutional machinery breakdown in the state of Manipur as well as administrative failure in the state of Manipur high ground na if there is total constitutional machinery breakdown and administrative failure in the state of Manipur why not the president rule or emergency is not imposed in the state of Manipur is a big question swai da dum lay ba Miraj adu taga de aikoi swai da aikoi na center gi kind leaders sing aduga kind angam mathok sing du unara kan da makoi ga wari channel ga loichen dong te da masi tauge yauna loichen da bra haina praja mi yam da hangi se masi aikoi ngasi aikoi na masi pukhalaga ngang urga di masi aikoi lewa ki anti nation ni anti indian ni aduga anti government ni na har pus jai aduga sona kan on other part aikoi koki jau community gi na ta koki kind community sing leaders sing aduga even elected sing na yauna separate administration tan matam da di makoi gi matak ngasi bawda last 15 months se kam da tawdane action am ta lokatna dum lai aduna Manipur state government gi na Manipur gi state subject amo na Manipur assembly ji pammi sig manung da the rule of procedure and conduct of business of Manipur legislative assembly gi rule book ta yauri magi mayam sing the processing mayam sing am da kala chat pa yab na ti adu tagari madugi manung da madugi privilege solok pa taraga ntraga misbehavior ntraga ill conduct kana gumba elected amana member amna torok pa taraga si tawba ya haiba mayam yaw lai bdo ngasi di makoi gi matak ta am ta lokatan lai ra ka lai bu potuna tawdraga somna kan de ko central minister sing unar kai kan do no sin de ko na angjani mira ain thamjani na adu tagadi ai ko na hygienic mana magi procedure sing gi manung da ko na loina mak rule person mayam do kalaga sat pe ya de hare adu di the rule of procedure and conduct of business of Manipur legislative assembly rule book ki rule number 300 ta aikoi karigumba adugumba katukaran tawwa natraga misbehavior natraga ill conduct ama member amana torokpa taragadi madu complain tawbu yai kana yai hamnungda mamangi singdo even makoi kareba member singduna makoi gi speaker dum wakat pe yai arigi amu moi gi secretary speaker do wakat pe yai aloida na amu ordinary people common men aikoi da wakat pe yai habdo rule number 300 te yawe aidana aikoi leibuduna aikoi gi veteran politician aduga hana su yamna well experience leiraba aduga great parliamentarian of the state of Manipur hater pabung ojoina
मधुगी पोतु मतंग द लंखट की वकत चेमा लंखट की पोतो ngasi bokta wan thok leite ngasi adum pot mayam tholok panina swaida ekhoi praja miyam na lauriba civil society organization lauriba pot mayam singse lewak ki oiba lewak se kannaba lewak ki miyang ne law ta ga su madai da opposition leaders singna natraga any mla singa lawna budana ama oiraga somna kana praja miyam law tabidre adu da ga koi ki committee leriba mayam aruga procedure leriba mayam se manipur state ke manipur subject ta khana ba yadro potu karibugi ada center unar khana do swaida khana ba yadra swaida dum lotion ba yaba pot kaino praja miyam ihog da koi yaw ne na lepodun hena madu chumgane na yes tamo yam mari chumna pibire tamo ai sigi issue si khare hena mapung phana haitare ngasai congress ki version si hara thamakanda manipur ki chief minister ki version si ai amuk changjarake tamo koi gi deputy clp leader koi Kiran ji ngarang thamgi wafam ji manipur gi wathok asi thorok padagi miyam na assembly famduna solution pubiro miyam ki punsi kallo haina lawrga lakpani irang thoklo matung de ihan hanbo oina mamang chahi August kun ga mapanda min taraga mathoi gi khakta gi session phamduna malengi puari da yamni ikai ningai oiki issue asi solution purokna ba kauribra hairaga assembly bu phagi tahanba amadi democracy bu phagi tahanba mong da min tara mathoi khak phamna glo singkhibani masigi matung da chahi si ke February March tha ani gi lonaba da phamgi ba opposition gi MLA singi singna wathok asi origin purokna ba khanna si habada yarakide hada ki session asi da social leader na aikoi yechararoi numit humni marini da demand loina pass tawthuptuna ruling amadi opposition na issue asi gi matang da khannaji amadi MLA lokeshor na secret session forward famsi haina hairabasu lengak ne yabigide phibam asi da irang asi lengak na karisu na chungdaba miyam sige season haina tawbani haiki ningsing mathoktraba matamdagi iram da masibu ngalakpa Manipur asi chief minister Biren gi haktakta tumle takle loire haiki Jiribam da kulai pai sing na attack to the CRPF ki personnel ama lekhi da badu state police ama de CRPF na operation chathab na ba to bada air na changangi de madu chief minister oine amo oine kari su to wongam de have pen da book of me ama allegation me ama have tare BJP ki maikai da Manipur ki chief minister ki maikai da ekoi congress channel leaders in the thamgi masigi thamgri ba wahai me ama machak me am je tamogi mi yeng da kamai observation PVB अखोई से स्वाइदा अखोई प्रजा मियाम पुनगदबने अखोई अमतुने थेंनगदबने एक्सटर्नल एग्रेशन लेरेब पोचिंग से अखोई थेंनब ता प्रजा मियाम अखोई सिविल सोसाइटी अखोई पुनमक अखोई पुनजनब मथौ ताई हायरकांदा प्रजा मियाम गे मिहुने प्रजा मियाम ना सही मंगागी शक्ति थौना पीरकांदा अखोई रूलर एंड थागरके कांगू सिंगसदी पुनजनब यादबगी पोट अम लेद मयेक सेंग ताकनी अदुना सिगी पोचिना मरम कइनो हाय कांदा अखोई मरुप लोकेश्वर हाय तारे हानागी फॉर्मर स्पीकर एक्स कइनो ना हाय सेक्रेटरी सेशन फमजी हायबसी यामना आथलेब पोने मसीजी याम फोंगनेता मीडिया दा पुखलकाना लाउनरकांदा हेता पुतरु पुचन खनरगा लाउनर याने यानदी हायब पोतो मसी थोइना मथौ तादब्रान खाली वरोसिन म पुरकनब करि तौ मथौ ताई हायब पोतुनी अदुदी अखोइना सीआरपीएफ पर्सनल अमा सिगिबा मतमदा ऑपरेशन चथनबा होनबा अदुदा एआर ना थिंगबा वफम द टोकांदा अखोइ हुजि अखोइ सीआरपीएफ पर्सनल अमदुना मणिपुरगी ngasi थवाई मांग्रिबा मयाम अमा अरुग थीबा खंगदना लेगिबा मयाम अमा मा हकचांगबो सरु मचेत अमुक थीबा फंगदना लेगिबा मयाम दुगी हेना इंपोर्टेंस ओइरब्रा हायब क्वेश्चन अमा मिराज स्वाइद प्रजा मोना खल्ली अनु सिगी मयाम सिंगसते अखोइ अवाय खुम तौनबा मिनिट 38 फमगा लोशनगिबा सेसनदुना डेमोक्रेसी गी ममाइदा अमुबा काली टाइबनि हायबा लोइनमक चुम्बो वाफंग आत ओइरगसु हौजिक प्रजा मियामना पामिबदी मखोइगी असोइबा सिंगदु पुथोरगा नैनाबा नते सोगिबा पोट मयामदो कमाइना चुमथोअकांदा ngasi अवाबा नंगाबा अवाना तारबा प्रजा मियामजे अमुक अन तंगदु लेदाबा पुनसि अमा पोराअकांदा अखोइ ngasi मसागी मयुमदा मरमदमदा मसागी हिंखोलदा चंगगा लेबा ngamdrba mayamse kamaina lehanjige haibdugi sibok khanare sibok ti leire anarga sumain togdore haiba potu da chapchaba ekhoi sinda media da kata ekhoi solution purok nataba ekhoi field da action da ma chapchana ullakanda praja miyamna khangbudune pamji hujiti assembly phamgera phamoira cabinet oina phammagera nataga all political party meeting karuga phamgera phambira ba matungda madugi solution purok ya ba potuni assembly da resolution ma pass tauba haiba do madudi masni madugi potu tauba ngamdragadi madu assembly phambagi assembly कौबगी नत्रगना प्रजा मियाम द उच्चाइबगी वहनथोक लेते स्वाइदा अदुगा एखोइ अमना ngang अमना तादबा अमना ngang अमना उदबा मदुगा अफफतब नैनबगी तंजा पीदबगी पोसे लाकु तारगदी असेंबली वहनथोक से लेरोय प्रजागी ओइना ngasi थेंगनरिबा समस्या मम अवाबा मयाम कैदमोइद मसी लोशन बल नाइदना अदुम लेगनी सिगी पोसन सुम चथरक तारगदी मणिपुरगी कॉन्फ्लिक्ट से सेमी सिविल वार दौना सिविल वार असेंग मुक्सना तब सिविल वार की टाइप हुजिक लेरमबदगी लास्ट थंगनब युम थंगनब लेबाक
Bangladesh ga thoiba sugi phimam da Myanmar rom ga thoiba sumba portal la akanda ekoi Manipur si pura kongkhang saiba amona hogat pong ngamoi doba aduga phurup kanglup jati masing yamna leiba tar ga su phurup kanglup mayam singse ekoi conflict si ekoi gi taseng na haraga di mitei ga aduga kuki phurup ka ani gi marka thopa dauna tahan gi ba pochi taseng na masigi portal dum thamma na mase state government gi matakta India government gi matakta phurup amana karan taropani phurup amana landarak pani mase state government gi India government loisan mangam da wa do di lamdam mas tribe phurup recognized tribe kontra ga mari natraga atop le minimum loina wa min ga mutke pem da layena Miraj sai sumai tham yes am hojik si Manipur gi chief minister na haibetare MLA manga Congress ki MLA manga na ekhogi lemho river sitting sing sidagi wow torgani habagi masiki decision ji law akanda masi wow torgani habi khakten te lemho river sitting sing ji assembly session ji boycott torgani habi ofum chu thamgi bani masigi makha chadar pada Manipur gi chief minister na ngarang state film development society gi auditorium da pangthokpa hargar tiranga gi ngarang palan ji da Manipur chief minister thamgi wafam ji masiga le mari leina na thamgi wafam ji ai tamo amtang quote tawjarake Apun India ma sagatuna mapangan kalabale ba amo ohenna ba punamang no hona gado bani haujuk ji Bangladesh thok liba thodo wato asina yumdang na ba Myanmar da thok liba geopolitics asi aikoi ne yamda kupna nei na yingsin ma mathau tai aikoi masel gi marakta su apun ma thugai na ba hona ba agency kya lai ha baji kauroi da bani haiba section wa ma aikoi Manipur chief minister thamgi masig makha chadar pada lamdam asi gi chawkhat na ba haujuk phamliba state assembly asi gi mifam ase mayam punna khanaji have invitation sing asagi opposition MLA sing sida tawki debate tawna si tawbudabu paukhum lai roi de mafam da yena gum si hairi masa assembly de paukhum lai gani adu assembly gi mapanda de paukhum lai roi have ni Manipur chief minister na thabi ofum je sigi Manipur chief minister na ngarang opposition gi MLA sing na haigi ba wafam mayam se sigi paukhum moi na thami ba wafam je kamai yengbe tam yam sum wafam ne aikoina geopolitics haga the combination of ngasagi political and geographical factors hai tareko Manipur thu is chamana ba pot ne as going to is adana masigi pot khoi huji kaino na honorable CM na ngasang thambiri wafam do harga tiranga gi tharumda madugi hari potu yam chume adu aikhoina madugi potu India gi apa apun mada huji ti yengbiru gi no Manipur thu yo pot sida apun ba Manipur amagi hana madugi potu da thambira kanda thambibor gadi hena magul leba wafam amsu oignen khali Manipur gi huji apun bagi saktam je aikoi huji no no chu mangjala kanda leiba che aikoi ngasi punjan ba yaro do film dei che aikoi politicians sing aduga so called social worker nataga leaders mayam singchina ta sengna haragadi aikoi masagi wakal pukning yam pikthara kanda thabak tobo pot thadok pirakanda aikoi makoi masel je amuktang pukche golden tenana lewak sigi chapchaba solution ama porake iramdam Manipur mai hori base tungi future mayam ama ngasi tangoi onba yabagi film da la aba onjala aba potse kan ba thodang da ai su lobo mathau tai praja miyam na aikoi da ithodang oina sinarabani haibaji kaukthok man ba mayam ama wafam mang thamning ba thamakpa ar mang toring torko posina aikoi de yam awaba masamu helena Miraj samjage aduna masigi post number 1 aikoi first priority karino ebum thui aikoi privilege solokko matamda aruga house ki privilege so poigera state sigi aikoi gi state ki subject oba mayam naina ko matamda masigi post yabi yadaba lakko matamda masi kari to mathau tai aduna assembly gi ama phami manung muji oi session oibinina assembly laiba committee mayam am laiba se committee mayam sigi thom lobum thokpa thodang sing aduga magi responsibility madugi role and responsibility kaino haiba sing si sab chana praja mayam du mase praja mayam loinmak bhap ta bana tamina bhap ta han bi khangan bu mathok tai aduga khangan bi mathakta makoi assembly gi maru iba thodang loriba assembly manung da phamaga lawmaker on leriba legislature mayam elected mayam sing se amuktang wakal khandamina bugi tanja amuktang bhap ta mina amutang lobi aduga praja mayam da phajaba wahai wata laiteng mayam se media tholok tringai da praja mayam gi thamoi ngasi pendaba mayam amna yuraga horaga lei mayam se mena ba han hona bi natragadi praja mayam na ngasi ihau mayam am hauraga mamangda ikoi gi June 19 da thokiba thodoki aikon recall tori yang da madugin tam thiba mayam ama ngasi Bangladesh ta minister mayam ama thori yankalaga fly over gi makha lai nate man ola in na ko fake news ne jo hai karam na ulai ba poching ngasi khabar da hapa ine ba verified taw da ba authenticate taw da news mayam jo thola ne Miraj chuma mayam je machine mataw tamanna ba machak ama madumak taw draga jo thola ni ngai oi hai bane da adagi media da ko tor ko even whether it is authenticated or not mother verified or not ngasi phong ko madam da MLA moi minister madru yaw mi kun hat khre kun ipan mai thagre ka yam hapai ba Miraj ko khabar da hapak pai se koina praja aikone di kamai thiruni aduge moi investigative journalist lairong gani journalist ki profession de koina yengjalu bana ta kana to bande moi na harak pot thamak pot ne koin thamjina summa mayam gi pau sing se chumman ta lan ba matau tama akanda mai ta sena mob justice yamna
थूबा मोब जस्टिस की यामना कनो लेबा लेबाक अमा ओइबदा मणिपुर मनुंग से अपिक स्टेट वर्गस ओइरमी हुजि कितंग हंदरगसु मदुगी पोटो मथौ तमगा मिराज अखोई स्वाइदा हयेंग मरितगी मजाउबी हौरगा चुम लेबसि यारक्तर मतमदा पोचे मयाम अमा थोलक यायदन मसी पोचे याम सेक्शनना अखोई वाफम सिंग थमकु मतमदा हुजि सेंसिटिव ओइबा पोट मयाम सिंगसि प्रजा मयाम दजु एत उट वाइना कुप थमो यादो पोट मयाम अम लापनिना कितंग मधु प्रजा सिंग सेंटिमेंट खंगना वाफम सिंग बोट रूलिंग अमदि ओपोजिशन जु थमनिंगे मिराज समाय थमजगे हमते तमु ngarang ji aikoi national media puna mutu report tauba aduga manipur gi ngasigi pau puna makisu top headlines oina aikoi gi chatliba pau si cookie masel nongmai kapna bada mioi mari sire habani kharana sokle habani masida mapung oina aikoi gi yamna chawbi issue mu oiribaji cookie masel nongmai kapna ribaji UKLF amadi cookie village volunteers coordinating committee ki makhada leba mogi village volunteers singani masida cookie village volunteers singna SS 𝐀𝐍𝐀𝐋 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ UKLF ꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯏꯗꯂꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯝ ꯄꯂꯦꯜ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯅꯣꯒꯤ spokesperson magi mayum bobu mai thadu khiba leigre irang hogalapagi stage adwaida swaida cookie masel gi marak tasu yam chaw issue ma leirabra haibasi chobo hang mo iri ngarang je khoi United Cookie Liberation Fund UKLF ki chairman masagi yum hawo mai thadorokpa haibasi yam chobo hang mo iri aduga cookie singi village volunteers ki coordinating committee moi sina ngasai lalhoba maktina taba chapchana cookie gi leiriba tonga tonga ma lalhobagi fraternity militant mayam khulai paibagi fraternity mayam sigi marak tadi yawbudi na taba dum kanglup mo oidoini swagi issue se tamo kama yingbe अखोई मसीगी वारी से खनबगी लोबदि नारो दुगा अखोइना एजुमशन सागतलगा खनबोना जो तागनी खबर हापै पोट सिंगसिदा ngasagi कुकी वॉलंटियर कोऑर्डिनेटिंग कमिटी BVCC हाइबदुगा अखोई UKLF के सुद लेब कांगु जिगा हाइब मतकता कुकी गी हुजिकी वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटी हाइबा BCC के पुलिस कुकी चिन कुकी लिबरेशन आर्मी CKLA गा पुल्लगा अनिजना कंबाइन तोबनेना खबर खर जुम इको अदन ngasagi UKLF की ngasagi सुद लेब SS 𝐀𝐍𝐀 के मागी मोलनोई दे किलोमीटर निहुम चल लेबा मोलनोई ब्रेस लेबा मोय मई थादोखरे का हाइबसी यामना अचौबा कैनोम ओइ हुजिकी मतमजिदा करी मरमगी नोना वाहंग अमु ओइ सिगी मथक्ते येंगो हुजि अखोइ तवान तवान बा कैनो वाट कैनो मयाम अमा वाही मयाम अमा ngasi de अखोइना ngasi कुकी की साइड ताबा फंगेबा इवन ngarang दिल्ली की रिले को मिराज को अखोइ मदुगी पोचे लोइना समदर कदोनि अनि से हौजिक मखोइ मसेन जिगी मरकता करी मरमगी मई थारा इनो अदुदी कुकी की लालहोबो कांगु अखोइ नार्को टेररिस्ट सिंग इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग ड्रग माफिया कार्टेल नि हारिबा मयाम सिना ड्रग ललोलगा जंगल कथलगा रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मयाम अमंगसी पॉपी थारकन पैसा जे तक तकदन सही मंगी करोड़ करोड़ तालगा मदुगी मयाम दना यामना हाईली सोफिस्टिकेटेड आर्म वेपन मयाम अम लेरकांदा इनोसेंट पीपल दा टारगेट तरपगी पोट मयाम अम लेबिदु मदुना मरम वरकान ngasi अखोई वैली द लेरिबा कंजेस्टेड नो लेरिबा जगास द मिटे फ्रूप सिटी पार्टिकुलर मोय मोय कोदे तौबने हारगसु मखोई के जालेंगम प्रोजेक्ट मनुंग ददी तसेंगना मदुगी मनुंग द लोइन चिल्लगा सी तौगे तरम हंदकसे खंगौदना अखोई ऑनरेबल CM ना वारन ड्रग 1-2 अदुगा इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम अमना इलीगली एंक्रोच तौरगा लेबा रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया जंग तखाइबा दगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लौबा अदगी मखोई सिंग खंथोका डिपोर्ट तौनो होना पोतगी हौबनी अदगी AST डिमांग तवान तवान मयाम अमा पी को मेरा स्वाइदको अरु सिगी मयाम ने खरोपने हाइब तागो जी मखोई मरकदा अखोई ड्रग करबा तौबा याउदबो सुदुम यारोंगने इलीगल इमिग्रेंट्स होरगसको सिगी मरकसिदा मखोइना नहांगोइदी नोंमोइदु पायरा कान कुसिरासि तौरकांदा हानाबो सुनबो तौरकदो हुजिति मखोई तसेंगना प्रजा सिंगी मरकतगी खांग मंगमदना मखोई मरकतगी सु ओरंबे याई विलेज कोऑर्डिनेटिंग कमिटी काइन थोलै बिसिंग नत्रगा ड्रामा तौरिबरा ग्रुप मयाम पोजलगा हाइबजु कोई मसि खंगदे मसिगी पोटा इवन मखोई मसेनगी मरकता यानिंगबंतक यानिंगदबा लान तौबो पाम नत्रगा पामदबा ड्रग लरोंबो पामदा पामदबा हाइबसे अखोई खुदिमोनो उद्रगा सु मदवाई पोटा लैब्रा मनुंगदा लै हाइरजु दुम चुमब्रा हाइबगी मदुगी क्लास अमकक मनुंगदा लैरंबदगी खांग मंगम तदना मपान थोलकपने नै सुमाइ लौइ मिरास ओके तमोना हसे थंबिरिबो वफमददा इवन हाइलाइट खितंग तौबिरंबजे ngasiगी खबर खरगी हेडलाइंस से दुम ओइरी नो जस्ट खबर खरगी हेडलाइंस ओबेतन दरबसे नेशनल न्यूज़ की कंटेंट्स ओइरी मपुंगिना ngarang ji अखोगी न्यूज़ चेकोन मदे हतागा लोन बदलै अखोगी केरलिंगी मफम अमदा पांगथोकिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा ngarang अखोगी कोम यूनियन की वांगांग लोई बॉयज कोम ना फोंदोकिबा वाफमनी मसिमा हाइबसे दिल्ली की रैली दा कोम पाइटे कुकी ना सारुबगी अनोबो थोक लेरे पुंग कुनमरी की मनुंग सेंगदोरक्तरबदे अकन खोंजं चंगसलगनी हाइबगी वाफमनी वाफम जिदा हाइबसी ngasagi moi ki chalibar rally sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯖꯣꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯤꯁꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯁꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯥꯃꯣ स्वाइदने आई ngसाइ तागे तौरम मिराज को अखोइना दिल्ली की रुले से जंत्र मंत्र से अखोइ चुम्मी खंगदे लाले खंगदे कुकी मयाम की लाउफम ख्वाइदे नुंगाइबा अदुगा अखोइगी नेशनल कैपिटल की जगह दुदा लैबा याम नुंगाइबा पोट अम ओयना मोइ लौरे अदुगा तसेंगना मखोइना कोंगी फिजोल नत्रगा पाइटे की फिजोल कोंगी फिजोल सेले हाइबे ngrang इदो पाइटे सिंग सारगा तवे हाइबे आइना तसेंगना मिराज अखोइगी निंगोल मचानी मैते पांगलनी मिराज होगी कैनो छि छेचबा मैते पांगल की तोंगानबा ड्रेस ले सेलगा सेटपा यादे हाइबे लेते कैनी बुम सुबह याम सेंसिटिव इशू लेवा की कन्फ्लिक्ट थोइंगाइदा कुकी की कैनो कम्युनिटी मनुंग चिंहनब होनबदा कुकी लालोब कांगू नत्रग नार्को टेररिस्ट नत्रग इलीगल इमिग्रेंट सिंग तौरी पोचिंगसे कोमजे खोइगिनी पाइटेजे खोइगिनी थादौजे खोइगिनी सीजो खोइगिनेना मोइना खोमजन मयाम खोइ नते 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 सेंदोमरग लैबा मयाम सिंगसे अमुक्तंग मखोइगी मरक्ते खोइ याउरी हाइबगी पोटा उतनबाइना तोरको पोनी अदुना फिजोल दु सेसल कांदा हेतो ओइगदब नते अदु हुजिक बोइसी कोमना मांग स्पोक पर्सन कोमगी यूनियन की कैनो दना हारिबा पोटु यामना अफब सिंथानिंगोय पोट अमने खोइ लौई अदुना हुजिक तसेंगना मखोइ तसेंगना हेबिचुअल लायर्स अने ताम तौई अदुगा एखोइ हिस्ट्री लेतबसिंग हिस्ट्री क्रिएट तौरकांदा मखोइगी जगा अमा फिदा अमा फंगनब होनबा अदुगा सेमी नोमाडिक ट्राइब नत्रगा जिप्सी कम्युनिटी सिंगेना हाइबा कुकी कांगू सिंगसिना ngasi changchilaiba thabak thorom singse nomu nomugi su mayak chamchalakwa aduga mayak kumchalakwa pot ama oibase tasengna haragadi kom gumba frup amana paite gum frup amana openly thokanda madugi poto ekhoi yaude aduga ekhoi gi oiba thabak thorom singda ekhoi gi kom gi lerba union natraga any paite go sumba union na ayaba pirakan yaumin kan sumai troga chatli haiba potse masigi potsi yamna nungaiba fawi aduga sumba pot mayam sigi mathakta masi sengdoktragadi si tawba haiba potsidi adum kuki kangu singna hayeng harakani ekhoi kom sing ekhoi mrakta dum yauri an masak maming putho ta au haragan ta u yaroi da wa aro makhoi gi puruk ne dum chenghenba aduna ngasai michang khomba aduga michang khoma kanda magi manungda mana khome mi do magi mi aseng bratra mogi jati aseng bra khangdana makhoi di makhoi ta sengna horokpham chapham khangdaba ai ga siban swai da di yamna tam jam language yam phajadaga su mama ampa masak khangdraba kangu hai tar hopum khangdaba masagi maron adagi manat adagi mayek leijadaba kangu mayam na manipur da thomjalaga marom dagi particularly changa akanda manipur gi aduga india gi adugumba khudong saba piriba mayam aduga st gi marumda aduga makhoi schedule tribe ki marumda aduga kano da moigi kari hai tar backwards people in laibani habigi namada aikoi piriba khudong cham yam lawnu honabani aduna even un gi signatory mu oidaba india di kano ni refugee convention 1951 abade refugee protocol 1967 gi signatory ju oidabani na makhoi sumba refugee natraga illegal immigrant singi changjapam bok laitaba laibak sida makhoi na la akanda leishallaka na ngasi torko potse yamna kano tawbune lawi laibak thibne lawi makhoi na tawning tawba makhoi na semjin sajanma mayam tarumba mayam do nomu nomu mek senga kanda mamang horokpoda makhoi na delhi gi jantra madar singa tongan wafam mayam tamba ngasi tapna national media singna makhoi na karamba makhalgi lalong natra karamba kin chirol torokanda chirol to yam haiba ikai khangda kangu ne jo koi larik singna dum tengnai aro singna karamba chirol to na ahamba torombo ngasi di makhoi gi oina ngasi di support tawdana tongan ba aseng ba mayek sing thola abani na manipur su phong na makhoi gi against ngang ngamam dabdu ngang ba hora abani na achum basing na thola agadi masigi habitual liars natraga gyanmen tadaba masi horopong khangda kangu singsi ekoi na sayan da tobum thokte makhoi sing sapjan thengaraga makhoi khando akanda even uji government of india na natraga manipur state government na free movement regime lautho ani adagi border fencing kharani adagi nrc chanarani biometric attendance lowerni makhoi sing khando ga report tone tawtho oga makhoi sing je tawthok tri phokti aduga kom gi samai thongna phana paite gi tholoi samai thopiraga masa gi aina kom ne aina paite ne aikoi kuki gi madur sing de koi moi clan nate makhoi kenu nate sadanong da nate kana hairak bot phoche masa gi lejari masa pot da masa kuki na chalangi natab aduga si na chalangi natab phoche masa particular lerak matam da masigi waro cheno lerakani aduga moi gi aran ma myam su ta sengna mapan thola ganda mingchena tab mami aseng da dum phangani ubaina I sumai tamsi okay da yam nungai je house ki committee ma handak se manipur state assembly da ai unanimously semgiba committee ma mi kutara gan thoina saba wangbung nyumaina ai chairman orga semgiba minister khara yauba aduga mla ayamba yauba community khudima ki mi shuba aduga committee ma khak manipur da changiba illegal immigrants mayam amasung mahausaga manadaba mong da hingalakliba khungang masing mayam sigi matang da thijanna bagi da commission ai house committee ma semgibani house committee si da housing minister oireba let pa hokip si yaukibani adu magla singor iba je house committee ki member hawla pada isa
खंगलंब लेते हाइबगी मसिगी मतंग दा इगा तानबीरंब कइमते लेते हाइबगी वफम हक मांग सेंगोरई मसिगी वफम जी हजिक मणिपुर याम अचौब पावम ओइली तमु करि हेबिनी मतंग से Spider masi ni Miraj Hojiki let pa hopino sengdorpui matang do se mana haye I have neither any knowledge about my appointment nor given my consent and appeal ba sei is a photo ani honorable CM giga the magi ga hapakanda ikoi gi kano da honorable CM na honorable minister lepa hoki illegal immigrants khandop committee gi chairman oibiu ka nakanam da thaba nakanam madamu kuki gi hojik minister bemele kano lepa hoki ki pota illegal immigrants khandop committee gi chairman hapselisi ngawro kaina ngasai photo da hapselaga thagalaga masigi ji adum masi mayam gi nainafam aduga kano tobham hai tare karem ka thaina ba hai tare mayam na sigi ji phagi jogai na kano toboy pot am da tare aduna sigi makoi taraga ni thui ni makoi ngasai hapam badu ko makoi train thui ji da makoi yauri pot mayam sing ji da koi tholei ba pot mayam se koina mangasai mamang da ina mati am panja gi tne koi gi manipur gi legislative assembly gi manung da lei ba magi leigada ba magi house committee mayam ama lei committee mayam sing committee sing ji hoji pura defunct toroga lei ba chap mana roga pot ama oire masi koina assembly gi against the mogi privilege song no wangang bi wafam na te praja sing ujaba da na message da koina mari le na concern authorities side tare manipur state legislative assembly gi magi kano da concern authorities sing especially mo speaker na hai gadran atraga secretary na hai gadra ma kogi lokopum thopa poching lokhatlaga masi kano to mathau tai even aduga ikoi shi hapsal koi matang ji mamang da makoi taraj de dum ikoi assembly yauroi birian lerigo smain tawroi natraga ikoi separate administration pidribok smain tawroi hai ba pot mayam ama adum hairaga leiba stick tawrga leiba pot dum siksu lei aduga makoi ekoina mamang da harakba ikoi manipur se tasengna sumaina sum chayena raga lehalaga da tasengna ikoi si union territory ohum thonaga thugai raga pirak pai film da ekoi gi taseng na haga di kuki gi ama naga ge maite ge trokra haiba poto lemen thang haukem na mamang da ngasi de na thamkhang mamang da chu phongtok ba hore idna ko da manung da mokoi gi plans de dum ngasai gi constitution of india na article 3 da madu gi separate territory ma madu gi pi ba yai na da state ama sem ba yai kai formation to ba yai ba ji mai criteria khar le madu myam da loi kan thoga ta mon tong tong to ba ya mokoi na administration ama da pining ba aduga ngasai gi koina hilera committee na sema mi ba pot sigi pot da ngasai gi autonomy khara moida pi na hona ba pot aduga makoi smain tro po ne khodi administration ngaina bane na british administration matam da singi tamgi twan sem ban ngasi su dum lehaning me phim da lera kan khoi chinga tamga ji twan khaido ga thamaga isinga thaw go tin ya da mong leiba pot se amutang state ke ba chapcha ba uniform law ma hai tare len law ma sema ka thamdraga di khoi sum ba wathok myam ji henan tholokani aduga even masana aina samaina yaugje de ai khangde ai consent pi de ai knowledge lei de ai ya pi de ka ra ga di makoi assembly gi natraga miyam dugi manipur miyam khandraba aruga kare iba makoi humfu gido da makoi tarana against the wanganga ga ekoi separate oina ekoi kuki jo fruki kuki community tawje ga habsing sigi matak ta action am ta lokot ngam dan leibu se bot ruling am de opposition moi matak tam thangam de ason mani sum mayam je makoi baba choida la lokthok rakan da kai thoroki yeng badune hena warusin oi gadra ina khalle okay tamu yam noi je makhata na ai power ding lo hoje ke tamu khatte na bokhon pibio matam gi limitation sina ai manipur chief minister ngara issue se politicize to bigunu haida ngara thamgi wafam sida yaugi haiba wafam simak koi gi tonga tonga news sing da news content oin hapak pa thing nei masida atham mapung e thamgi baje assembly da aranba chumba document evidence ne singba puthong du ngang na gadoguni masida ngang na ribas sing adu state asigi asi kari oi amasung thokli habado miyam na taraga khangadori bani assembly gi mapanda miyam irang hunna ba politics size to wiroi do bani haibo phon ji pangi miyam da rally chalan doni rang thokna bin cheloi da bani irang thokan na ba pam thon ba pam liba miyoi sing amasung pam da sing marakta nungai da nadana ba thokna ba siloi da bani luching ba am oi rabadi emotion da thabak tokphon thokte emotion madugi muta luching ba am oi na miyam bu phada ba ngam tai haidana opposition da maral sirak li haba tare miyam ji instigate orakan da rally thokalakpa gi wafam pali adu assembly do debate tawsi masidagi miyam na khangado ne ba manipur chief minister gi warwol ni tamo kare hebi debate tawgodam ne ha jam chung wafam ne da proper platform da debate tawguna koi democracy gi masak thole ha ba ju chum me wafam ne na dum low ta bane aru swai dai kona politicize tawgum si tawnagum si ha wafam sings dai kona whether kana tawi kana tawde ha praja miyam loi una wafam ngata ne ba ko aru swai dai kona heta thole ibri le chali ba miyam si even political party institution amagi injal laga mla amna minister injal laga tholo poina tahan ba su lan gani aru sumba pot miyam sing si marakta even koi
इवन मखोगी अपील सिंग द इकोगी वेदर मधु चीफ मिनिस्टर पीरिब्रा ngasi adum Manipur news da adum yawgibani aina ngasai pajabada ko August 15 da minister MLA sing relief camp da Chaklien sinna awa taraba sing wari sananingi ka hai poche koi 15 August kumba mada Chaklien nama silaga wari sanana kanda masi warushin porok yaroi even madugi pota ikoina ngasai gi relief camp da leriba sing dugi makhogi wakalon kari lei hoji kari pame ji loinamak yam lesang china taraga la esi gi warushin porok na pot to ina thamaga si thamena pibiraga di 15 August mai thamane ha ga hena phani aduna swai da di Miraj ai gi pota di masida hunar di leitum wate na opposition na nga kani ruling na khungani ruling na nga opposition khumni leini awai khum tawnaga leiba pot aduga media na ngairaga only ruling ga opposition gi pot khatang heading karaga hapase makhoi gi pot da maning da hapaga back page da hapra kanda praja miyam gi aduga relief camp da leiba kangu gi natraga na hujik leba ki oina madugi thabak wafam thamiba mayam sing gi chap chaba wafam sing se ikoi politician sing nataba ko politics ka samna da mi mayam na haiba sing gi wafam sing se ko toro ga heading karaga paper mayam na happy ragadi praja sing na asing bata da helakani adon politician sing whether ruling amadi opposition ki any harpa wafam sing ni praja na nga ki wahi gi leiteng ni thabak oina tawde aduga thabak oina pangthop ude na warong na ba taning da ba oibini na heading hape parang manung kanam panara moina Miraj ai smai tamse okay ekoi narol thodan gi ekoi top headlines piba top paw mana chathariba parliament session sida lok sabha gi Manipur gi MP moiriba Ozabi Mola Kojamna Hangiba Wang Amada Manipur da Ladiba Lanjina Sohalaba Nupi Angang Singidamukta Karam Todang Central Government local level having Wangi Pakumda Minister Union Minister of Women and Child Development Rang Tangi Wafam Z Central Government Relief Camp Ladiba Nupi Angang Singidamukta Lupa Crore Chamri Hena Thadagre have Yamna Chow Wafam Tamimasi headlines Tori Kari having it. Thadagi report मैम से काय thadagi ना आदि Miraj explanation नमते Manipur state government देखी कोई प्रजामियां तो खंगन बु उदबनी ना thadagre काय थरकरे हाई वो पोची चाहिए की एनी सी कतंग relief कतंगी ना तना central government thadrak पोपे शादी इको दी state दी मिखा पोलगा उसी 9 issues state से यादी हिंग बगा चपमा नहीं ना Miraj इन तो इन जुपन जबने सिंग ना हर कदी मसी की relief केम thadagre पोपे शादी सिंग जी जब चाबा कनो अमा white paper अमा मसी पुथु ओकान दा प्रजामियां दा मसी स्वाई दा सी thadagi सी दा सी पी सी दा सी ताऊ है बसे even मसाई दा याम यावी मनुंग दा पंचा कनो दा कोई आंगनवाड़ी दा लिंक तरोगा सी काना पीगरे विडो दा सी पीगरे आंगांग सही कनो दा गिना था अहुम ला तरुक ला दरगिना सही सी बोमुंग दा सी पीगरे मैम यावी Miraj मनुंग दा को सी की मैम याव सिंग काना काना नो ना पार्टिकुलर ओइना बेनिफिशियरी सिंग दो मयेक सेंग ना प्रजा मियाम दा खंग मथौ ताई अदुना अखोई सेंटर दा की थादरक बो स्कीम प्रोजेक्ट की पैसा मैम से Manipur योरगा स्वाई मांग बादुगा सेंटर दा की थादरक दा खरा मकेल होबा अरगी स्टेट योरका ना खरा मकेल होबा अरुगा कंसर्न मागी मिनिस्टर अमममदी लोई लेदना को मागी नतका डायरेक्टर अमम मिनिस्टर सिंग मखा ले मखोई सिंग जिना पैसा के माइना मरक मिस एप्रोप्रिएट तवी हाइदुई मिस मैनेजमेंट तवी अदु मसिगी अकाउंटेबल ओइब्रा ट्रांसपेरेंसी ओइब्रा जे कोई स्वाइदा एकोई लेते Miraj अदुना मसिगी पोसिदी थादर किबे चेंफम दे क्रोर चामरी हेना थादर क्रे हाजु मंगनी अदु थादर किबे चेंफम सिंग क्रावाई सिजना गिबनो आइबदि प्रजा मियाम खंगदबनि मसिदी रिलीफ केम गी नमादा रिलीफ केम द लेबा सिंग अवाबा तारबा चैथेंग फंगबा मयाम दुगी मदुगी चाकथुंग मयाम सिंग से अवाबा मयाम सिंग दु उबिदना मखोगी मिंग द ठिका तोरग मटप मयाम सु यरम मोय हाइनिंगा लेते अदना मसिदी बोट स्वाइस दा कोई ऑपोजिशन जो क्राइ थादगी न पुथो प्रजा मियाम खंगन बिबा चुमी और ऑपोजिशन पुथोत्रिंगा द रुलिंग ना सिदा थादगी ने हाजु पुथो पिरगसु मदुदा प्रजा मियाम अचुम वान थोक ओइगनी खबर दा पैसा क्रोर चामरी थादग्रे लिसिंग तरा थादग्रे कुन थादगी Miraj ओइबे यारोय Manipur दि पैसा से लागा स्वाइ फ्रिखाउ द मांगबा अदुगा अकन थौ अंगम थौ सिंगना मसागे मयुम मकै फजब फुरा दोलान अदु गारी नुंगली मसागे नुपि अंगांग सना लुपा साबा मानचंग लेप्सन बदा दुम लेप्सन गिबा मयाम दन ngasi मसागे इनकम गा मसागी कनोगा बायनामी प्रॉपर्टीज में हम दसल इनकम गा जाना द प्रॉपर्टी में हम लैबा एसेट में हम जे Manipur एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनी अतोप मरी लेनो कंसर्न करेंत थबक तौदे सुम में हम जे फजन तरोगा तखाइ बतारगदी मानब खुनाय मा अदुगा सुंबा इरांग थोक्तबा नतगा थोमी पोछि वारोचिन पुरपो ngamba अदुगा रिप्त लैबा में हम जो अदुम नुंगाइना वादना मतम खरदी कोई मोगी मफम चंगजबम योगजबो लैगनी अदुना वहंग अमा हमु पाकुम पिरागा पाकुम अमगी वहंग अमा अदु वहंग लैतबगी पाकुम खुमनगुम सि हाइबा पाकुम लैदब वहंग हंगनगुम सि हाइबा सिसिना वारोचिन पुरपो यारोने Miraj okay तम अरोइबा वफम जे हंदक स्टेट असेंबली द Manipur मिनिस्टर ना कैरक हना हाइबा इशू जे रिजॉल्व तौनु होनरी कुकी गी एको CSO सिंग लेवल दा अदुगे MLA सिंग लेवल दा वारी साना द होनबगी खोंथांग मयाम अमा लेरे अदुगा इवन CSO सिंग वारी सानाबगी खोंथांग फाव हौग्रेबगी वफम जिंग पल्ली अदुगा सेंट्रल लीडरशिप की मखा तानसु हंदक पार्लियामेंट सेशन से लोयरगा सुंगसु सुदना कांगमु कम्युनिटी एनी मकी मियोसिंग उनरगा वारी सानाबगी खोंथांग जिंग लोखलकनी हाइबा वफम जे Manipur
Minister State Assembly da pangiba lere matang sida kuki NP na masigi pau kumoina piriba mogi chero jeda pallibase Manipur lenga ka santi ki wari sanaroi Union Territory pi benatana atopa pambe leite haidana kuki NP Manipur na thamei matang sida tamugi am atenba masine sai Miraj sai no mang haibe khadi panjagrabne separate administration and aham talise separate administration piragadi territory natraga state ama masagi tongana laiba je auna jani natraga kamain pini ste government within the government ama lai haibdri kaman su yani adu tagri makhogi ama tawge haibda adu tagri lenga ka wari ama ta saro haiba kangu du karamba makhalgi wari sadu no haiba potuni swaida wari saning ba kangu lerangani wari saning da kangu lerangani adana makhoi masen gi marakta su amil chins kangu kamna ba hawaiba aragi makhoi adu relay da hayang ama toina hek horok padwaida mamangi 2023 gi megi ahum dagi thokiba matungda jantra matana pangthok mayam da jabun tholo mayam ngasi di mache friction ta ba horoibo chingche aikoi di manungda hidden director sama de khoi gi akoi machen ji yang khaina ba chakhaina ba any khoi gatagi natana phur khudi maki haureiba ihau chakalai khudi makchi khai tingaina ba pot ama plan tawba phajana laiba manbam ui aduna masigi potsidi sumba separate administration talaiba constitution ki provision da yaudaba separatist movement sagulaiba including MLA tara natraga makhoi support toriba se ITL oigera kotu oigera KSU oigera natraga any kuki intellectual forum kani am jaga mayam laiba sumba mayam sing laiba kuki NP oigera sigi pot mayam laiba pot mayam sing che masigi mayam jang tang sabchana logi matungina madugi cherak pi ba thupsan gi ba natraga makhoi ji work watem ba tawdraga di Manipur irang holis makhoi underground outfits underground terrorist kangu sing hai tare kuki sigi sing injel laga moi mouthpiece on spokesperson na thadrok pai type thadroga media da wajau ngangi ba ITLF ko tu aragi kuki NP KSO natraga any mari lena ba topa kuki organization mayam sing sina Manipur praja miyam aruga Manipur khundari ba mayam sing wahan bani masai da government na masida even tuminna kemda thabak tawdana loge ba thabak step sing lokhata taragadi Manipur da rule of law leite law chanade law level leba ma dakar oi law chanada taragadi kongkhang chai ba leba ko moini aduna law chanhan ba mathau tai constitution ki piriba provision safeguard mayam ama ngasi fawda constitutional safeguard fundamental rights mayam lei manungda even ikoina constitution ki article 19 si amaru yo por ma swai nei an article 19 clause 1 gi right to freedom of speech and expression 19 clause 1 sab piriba potse si katang koina freedom pirabani wangang ba yabni supreme court nan police na khutin ba yaroi na ngasi tha phadinga amazu thoki order ma sigi matungna puang angna bajina yaroi ba adugi manung clause sing da clause DEF da yauri pot mayam ama magi reside to be any part of India da any travel to be magi business occupation mai to da koi athing balai biya de hana haiba pot mayam dugi khudong chaba lor kan da koi citizen nataba singna changjal laga to mayam ama adu article 14 dagina 32 bu manung da India citizen katang enjoy to goda ma pan gi ya da singji adum India citizen saraga asaba che sang document pai lai ba koki fruki narco terrorism na paraga illegal min lai rabni na makhoi sing do kamaina krai de hore ke do haba mo gi horofam do thiraga makhoi gi horofam jaga do deport to thuk thuk te koi operation propang moina ya so thank you very much samo koi ngasi gi mapung oiba national news international news amsung Manipur gi local headlines mayam sigi khana nei nabagi tangkak ta sarok yabi gi ngasi gi expert Dr. Kiran Yendrembam renowned social activist tamu tha ka chari kai khunu chari loi ngasi gi program se hobudi loi form yang tabi gi ba mayam punong po amuga na tha ka chari kai khunu chari mayam na gi program si nuai gi na to nuai gi de have do gi social media gi passing da gi coming gi thang khan biro mayam tha ka chari MBBS admission ki damak country kaya da chahi kun hena Northeast mayam gi thasa bangak tuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultant 2024 gi oina nungairaba paujil kaya puduna lakchiri Bangladesh Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan chingba country kaya da top medical college singda MBBS admission gi kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chaba dasu mating pangjari MBBS MD PG diploma gi matang da free counseling ki kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pakna ba hotna bagi kudong chaba pizari contact to you tahi kun hana Northeast state singda MBBS admission